Gazteluzar beti izan da lagun talde bat. Da hori, familia bat, eta hori mantendu behar dugu. Badu Gazteluzarrek filiazio handi bat, zerren eta belaunaldiak dira, eta aitatik semera transmititzen da gauza. Uda astapena da, Hendaian. Gazteluzahar abes batza langiruan sartua da. Hilabete baten buruan bere 80. urte muga ospatuko du ikusgarri handi bat eskainiz. Errepikak seriosak dira, bi kantuen artean batzutan, gure artean egiten dugu horako txantxa batzuk, baina dinamika serio batean gira ala ere. Sentitzen dugu pixkat presioari heldu zaigu ala ere, eta nahi dugu zerbait ederra egin ala ere urrengo hilabeterako. Orotara 40 kantari amatur musikari profesional batek lagundurik. Sortzez irundarra, Iñaki Diegez zuzendari zorrotza da eta aldi berean kantarien adiskide. Ni hasi nintzen hemen 17 urtekin. Duan namat hemen ja 40 urte. Lan egiten ez da lana, da beste gauz bat. Pazientzia behar duzu, hori bai. Il ne fait pas de cadeau, c'est sûr qu'étant donné qu'il est un musicien au demi-temps, ça ne lui satisfait pas, on recommence. Et voilà, si on a le répertoire que l'on a, c'est bien grâce à lui. Lui, il ne le dira pas, évidemment, mais on est tous très contents de l'avoir et on s'accroche à lui. Ipar Euskal Herriko gizon koru zaharrena izaiteaz gain, Gazteluzahar elkarte gastronomiko bat da baita ere. 150 bat kide, astero biltzen direnak elgarrekin jateko eta edateko. Dinamika, bigarren mundu gerlaren biharamunean piztu zen. Pepito Alonso, Hendaiar zonbaitzu eta Espainiako gerla zibileko beste errefusiatu batzu bildu zituelarik. Pepito Alonsok zuzendariak egunkaria mantendu du atxiki du, eguneko gauzak markatuz eta bere oajetan beti erraten du haien Gazteluzarren ateraldietan zer duten, zer edan duten, ona zen, guti, hainitzaragi, garaian ez baitzen jateko frango. Koroan kantatzea zen ahanztea bizi iluna eta beltza, eta ere bai, parada, jateko. Eta dituzte ezkontzak, sortzeak, bataioak, olako gauzak, eta askifite, 27an, agerraldia, usten dire agerraldia, Hendaian. Olentzero, erdian da. 25an, sortzen denean koroak, berehala ospatzen dute Olentzero. Eta hori izan da, benetan marka, hasieratik gaur egun arte funtsian. Beti ditugu gure aintzindarien argazkiak. Kantatzen ari garenan begiratzen ditugu eta nolabait begiratzen gaituzte ere bai. Ikusgarriaren eguna da, Daniel Ugarte pilotalekoa mukuru betea da. Toujours un petit truc dans le ventre, mais on a beaucoup répété, donc on est quand même sûr de nous et serein, quoi, on va dire. Mais voilà, après ça fait du monde, hein, c'est sûr que pour moi c'est une première.
200 pertsona, eta familia guzia, lagunak, eta bon, 80 urteak ere, niretzako polita da. Kantu, antzerki eta dantza, abes batzak gomita anitz ginarazi ditu. Nous, on s'enorgueillit du fait qu'on a quand même pas mal de jeunes, quoi. De jeunes chanteurs, bon, ça va de 25 ans donc jusqu'à bien sûr 80 ans pour l'aîné, mais bon, il y a de la relève et surtout qu'ils prennent du plaisir. Kontzertuaren biharamuna Hendaiako hiribesta da. Ohidura den bezala elkartearen kideak koruaren egoitzan biltzen dira kan eta portuan, eta giroa ez da eskas. Horiekin zer nahi duzu kontatzea hemen ez da deus esatekorik, ez duzu izki. Gazteluza abes batzaren harimak hemen dirau. Il n'y a pas de différence, ça va du simple ouvrier au pharmacien, au toubib, au chef d'entreprise, mais tout le monde est pareil, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde est pareil, tout le monde se respecte. On est tous une bande de copains, une fois qu'on arrive là, on est tous une bande de copains.